Mirjana Marković je godinu dana mlađa od Slobodana, rođena je 10. jula 1942. godine u sred rata u dubokoj ilegali u selu Brezane kraj Požarevca. Cela njena porodica je komunistička. Njen otac, Moma Marković, je narodni heroj i ratni partizanski komesar. Majka Vera Miletić jedan je od organizatora partizanskog pokreta u Požarevačkom kraju. Njen stric je Draža Marković, jedan od vodećih komunista Srbije, a tetko je bila Davorjanka Paunović, koja je kao studentkinja romanistike bila Titova sekretarica i, kažu, ljubav njegovog života. Umrla je u tuberkuloze 1946. godine u sanatorijumu na Golniku u 25. godini i sahranjena je u parku Belog dvora. U partizanima su bile i obe sestre Mirjanine majke, kao njen mlađi brat, koji je u 18. godini poginuo u borbi sa Ljotićevcima. U vreme kada se rodila Mirjana, partizani su bili u skoro beznadežnom položaju, sa svih strana okruženi neprijateljima, i u to vreme u Srbiji gotovo da ih i nije bilo. Davno su već bili prognani u Bosnu. U takvom okruženju kaže se da je Vera Miletić svoju kćerku videla samo dok je bila u povoju. Brak između Mome i Vere u tim ratnim godinama nije ozvaničen, ali su, kako je tada i bio red među komunistima, dali reč partiji da su supružnici. Kako rekosmo, Mirjana je odmah na rođenju odvojena od majke i rasla je u Požarevcu u kući babe i dede po majci, koja je 2 veka pre toga pripadala Karađorđevom vojvodi Milinku Stojkoviću. Deda je bio nadzornik poljoprivrednog dobra beogradskog industrijalca Ignjata Bajlonija. Kasnije je Mirjana tvrdila da je skriveno čija je ona kćerka i da su za nju govorili da je ratno siroče iz Hercegovine, i čak je pominjala epizodu sa Nikolom Kalabićem, čuvenim četničkim vojvodom, koji je navodno dolazio da pita njenog dedu gde se nalazi beba, dok je ona bila skrivena u kuhinji u sanduku za drva. Međutim, ova epizoda nije poznata Požarevljanima toga vremena, jer, kako kažu, svi su oni znali čija je ona kćerka. Slobodanov otac Svetozar nakon rata napustio je porodicu i odselio se u Crnu Goru, tako da je Slobodan svoje detinjstvo i gimnazijske dane proveo uz brata Boru i majku Stanislavu. U školi je uvek sedeo u prvoj klupi, nikada ga nije zanimao sport, a zabave i ekskurzije izbegavao je, kako svedoče njegovi drugovi iz tog vremena. Kažu još da je u školu uvek dolazio činovnički odeven, u beloj košulji i kravati, i nikada se nije tukao. Kažu da je samo on uživao poverenje profesora odbrane u gimnaziji da ode i donese bombu ili pušku. Njegov razredni starešina Ivan Pogačnik je u rubrici zapažanja o učeniku zapisao: inteligentan, brzo shvata, vredan u radu Narodne omladine Jugoslavije, pomaže drugovima. Potpuno drugačiji od Slobodana bio je njegov stari brat Borislav, koji je kasnije napravio lepu diplomatsku karijeru i to kao crnogorski kadar. Najpre je bio ambasador u Alžiru, zatim direktor Ineksa, dok zli jezici kažu da je najbolji bio kao simultani prevodilac ruskog. Zapravo, Bora je bio taj koji je prevodio razgovore Tito Brežnjev, koji su oni vodili u 4 oka. 1994. godine na mesto ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Moskvi zamenjuje profesor dr. Danila Daču Markovića, koga mi pamtimo kao ime sa udžbenika sociologije i dugogodišnjeg ministra prosvete. Posle odlaska iz Požarevca, Slobodanov otac radio je u gimnaziji u Bijelom Polju i u Podgorici i sam je sebi pištoljem prekratio život u rodnoj kući u Ljavoračkim Tuzima, ne ostavljajući za sebe niti jedan pisan trag zašto je to učinio. Povlačili su se priče da ga je teško pogodilo samoubistvo jednog učenika kome je dao slabu ocenu. Na sahranu u Ljavoračke Tuze od najbliže familije nije došao niko, ni supruga Stanislava, ni sinovi Bora i Slobodan. Dan kasnije Bora je došao da obiđe očev grob, dok je Slobodan u to vreme bio na studentskoj ekskurziji u Rusiji i, prema tvrđenju Ljevorečana, nikada kasnije nije došao da poseti očev grob. Slična sudbina zadesila je i Slobodanovu majku Stanislavu, koja je takođe sama sebi održala život vešanjem u svom domu u Požarevcu, onda kada su njeni sinovi već bili postali uspešni poslovni ljudi. Takođe i sestra Slobodanovog oca Darinka okončala je život pod sumnjivim okolnostima, kao i brat Slobodanove majke, general Milisav Koljenšić, koji je nađen mrtav u Kadi u Pančevu, gde je bio načelnik vojno-bezbedonosnog centra. Njegove kolege sumnjali su u zvaničnu verziju, koja je rečeno da je general izvršio samoubistvo, i to potkrepljivali time da je pokraj njega nađen pištolj sa prigušivačem, koji je, kako su utvrdili na osnovu broja, pripadao zagrebačkoj tajnoj policiji. Kasnije će mnogi Slobodanovu ubilačku politiku dovesti u vezu sa ovom porodičnom tragedijom.